medal kerasakti. Mangkengken keratumpe. Apa mahawinan dewek ajine memelat. Berjalan. Oke tuh. Oh, kene walau lamat di teko, pinjam yang jeung abang kopi. Nah. Saya panang rodok yang ada beli melipat tam. Jawab aman Oh, jenang misi cara pengkrimik banyak riki godang waktu nih. Sajo jenang yang pianak bebinyan. Lapang pros itu ngilang keken kesengsaraan ya para jana padam kejang. Hayang jani sing sida ben. Sejabaning kene. Pelangan buka jani. Melerja kena belah bakal memirasa lawan uko dan bibi durusang hati kewala. Jalan iring gelah kali tongus tani singgit kalau bibi. Pragat yasan ya adi malu di taman. Sod kete pang pada galang dan kendak ya panggalang. Paman panggalang pamit mulai ke karang kepatehan. Ingatkin ada bibi. Ingat. Jangan ibi mau balik drama. Woi, Ajak tunangan. Suka duh kita mulut wah mesanding. Pas mari bidang kel kepurnya jani. Dir. Aduh mada aja suwe cek kawin nih. Melarapan paitan ide si ya yang ngalengal. Lo kok terkejut? Ada apa sih? Semaro nyaman matur. Tukune opname di rumah sakit. Bisa mati jelmane atmane kemae. Atmana sing trimo ken sang suratmu. Bagong tan karipun. Ye, pidan mule. Bos segaro. Kemudian ke Segaro, meles. Ah, kepala senut-senut. Ya kontrek lah. Batok. Di komen aja. Ketome. Siapa takut? Ya, aduh. Boleh bekadung. Ada. Tawentan nabi atau simpan berdaken kentan. Tidak. Ken babak. Hah? Ayo. Titiang tan dados kamal tuh. Asal ngisiang ngisiang titiang kontak aja titiang. Mare nyaman sini matur. Kepune cai bareng. Tendat. Oh, sekian ya giat. Oh iya bicara lagi. Ken babak nih. Udiang titiang babak, titiang segar tuh. Titiang sehat wala sengat tuh. Yang kada nuli bidang gelas bemelit. Yen cai mare-mare bisa negakin motor, adeng-adeng, udah ngebut. Apalah karalih tuh nganginang di terminal Batu Bulan bertabrakan lung batu saya. Siro maktor sapun dikering cokor deu. Nang ajem-ajem misi ngelak-ngelak hati sing tawange blok yen. Ngaku dua yen biasa negakin motor di cuma di desa yang melalui ke kota ngimpas motor gede ngejar mentabrakan wabong cingake buntut titiang kincir kan biasa tuh halus titiang siku udah mentabrakan dan wentan sampai siram motor sampai iya motor sing ngai-ngai dokin lemone nih Ngai kengken. Jumin motor marah Napi malihat orang dia. atur cine marah Tokori Dewa nyantan mirang anak tabrakan. Dari kau bedangin terminal Batu Bulan. Ditu yang mentabrakan. Terminal Batu Bulan bedangin. Ditu yang mentabrakan. Bedangin terminal Batu Bulan. Ulah balik.
Gelah nawang, terminal Batu Bulan mula bedangin tongosne. Kesampun jauh tabrak kan montore kertas kotek sisen jalan. Ayo wasin. Iya ada anak ada jelema prade metabrakan kanti leketik kanti leketes kanti ke tengah kota tuaran babak belur ke batak nang iwasin ada suet mirip dia. Napene suwen? Apaan aja? Ampun tabrak kan montore kertas kotek sisen jalan. Tuenten got tengah narko Duagong nika artene cokori dewa lengah. Ada gitu. awak parakan bisa nggak bener ibu matur nah. Tang nawang sourcing deh baso bener dah diparakan. Langsung ke ngulah-ngulah memunyi bener. Apa halus lengah ya? Alus lengah Au. lolo. Weh, yang pas kalau cai iya bani matur kuning ayang cai metabrak lah sing luwung kayone dipuri sing jujur lah tabrakan iya ada sangat kengken unuk gitu lah kanti leketik kuning tengah kota pas kalau leketik ada sangat mawanan ada medhanan bapak banget Duagung gitu yo kengken parakan gelah batas si pun lung gitu yo Yang orang Cibates calung tak? Nyen matur gitu. yang cai marah Tuh yang belum batasipun dong bersidangi pun tangkel meriki. marah kengken aturan Mawinan becik kang mirang ngatur titiang nawa kang Duagung batasipune luung nika. Nika artinya cokori dewa sonto loyo. In matur gitu. Halusnya apa? Halus untuk loyo Au. goblok. aja aja kanang san bin sada bus tabrakan kanti long batas ben lanjut dadar motor ada usaha wih banget Duagung bus kalau menabrak motor usaha banget mengkengken motornya nama ring bingkil gitu ya Ini becek atuh. Motornya nama di bingkil, anaknya gelam servisnya di rumah sakit. badeng Oh badeng nih kadu. gelasing medakon menyamune ada babak batasnya long gitu ya motor rusak motornya itu servis ring bingkil Nah. nyaman sini hijau gitu gelang punuk nama di rumah sakit gitu jelema apa nih mempadang Dan kijang boleh matur kencan. jelema mulut tengah Men motore kengken. Kan sapuniko cokori dewa mangken motor rusak di bingkil. Enten motor rusak jangan bawa ke bingkil. Ngundiang bani, ngundiang ayang tuh nyamannya nama di rumah sakit. Mangken anak gelom di rumah sakit Badung sanglah niko. Saya matur tuh nyamannya nama di rumah sakit. Nge rumah sakit sanglah Badung niko. Bibir bandingan. Nyamannya saya matur bani ngatur iya nama di rumah sakit. Iki ngatur marah. Boleh kijang uningang kencan. Bagong para kali bentar op namo di rumah sakit. Marah kengken atur. Mangken anak gelom di rumah sakit. Karena kulijo kadang jantan geman ngurusang. Bong. Menawi punika sangkan yang bakten manak ipun megegonjakan aratu. Yang kepilih kangkat sampunan coba dia mengakami juga. Menawi pun megeguyon ring cokor di luaran. Langsung habis salah. Di kapah-kapah megeguyon suksema gelah. Rumah sat ada pindah ke penyelimur kayung gelah. Yang Cainawang. Ia nalih sedini-dini rasa. Sing sida pengelah mapi kayun. Serta dukita. Ia naliang perjalanan ane malu ane subeliwat. Cai pada jak dadu ngiring gelah ditunggung suraja aja di pesraman. Taki ning sewa ke Gunung Widya. Saluwering ne mulo kapai ce. Sida cari bengelah nungsu. Kengken mula, tata titining sang anyakrowardi. Kengken silek ramaning sang amadak nata. Sajeroning panca stiti darmeng Prabu. Paunukan asta brata. Asta dasa prameteng Prabu Danudara aji peperangane. Makajang rumah sasida paripurna bengelah nungsu. Wala. Di subane ada wara nugraha.
mawali uli pesraman ngungsi pa negara wila cita nekat di puri landas tedong jagat lah kinucap wala kayang jani panegaran gelah nulandas kawawa kawangku dening peratu lima wet uli panegara gondang watu nini sing sida ben gelah mapi kayu sebilang ngetiban setake ngatur apa nemadan kemang tahun kemu wiak tiaran buaku sampun lintang reng kalih dasewarse jagat yadin panyak Cokor Dewo kewawa antuk aku ngesake gondang waktu punapian kopi kayun sana mangkil Yadian Cokor Dewo nabi wastana sampun putus sengaja. Sampun nabi wastana wicaksana aku. Wanten durung lah dosi tiang nabi wastana sumager ning inggih Cokor Dewo. Cokor Dewo kantun wi muda. Tiga anak kelintir sampun kawis taro ke Jano Nurago kiacanan itu. Balor sampun ke kaonangan. yen prade gelah sing mau saha sing rumah sak gelah ngarti ida nak lingsir dumada jauh umur ngacin dia pang mekardi pang presiden oleh genatan rahayu dong gitu ya des saya nih kang papunahan prahayu jana undang tetujuan gelah pang presiden ngilang keken kesengsaraan ya para jana padam kejang kayang jani sing sida ben sejabaning kene yai paman agung pengabeh puri nih dibisanya nguning yang ngatur yen gumadi pisreng ngarsan pelunggo Cokor Dewo pacang leseng angel saking rike yan gumadi kangkat yang unsur keto ya matur pilih becik sedun kejaba puri dua gung ngalalana ngumbar desa ngungsi panegara siosan untang mana titiang matur pelunggo Cokor Dewo mangna presiden ngamulih napisan yang mewasta seraya kanti Nah, puniko patut pisan Pak Gung. Lungain para ratu ni sami. Sampun api antuk, manglo dados sasiki. Yang sampun api wastana masekian api wastana para ratu ni sami, piro sakten wong sinungan. nah yen subanyak membestikan tu mewastu kokoh kengken tulia pertapannya sampan gek nah jadi kene perjalanannya lah karjo saya bekale rongwang kang selamat perjalanan bantane kirianmu jalan bulam-bulam beremu Giring nasi cerian rek akan kurus giring harap Giring. Terus Sud mesiran, orene melali ken yaji ning ganti pengangon dewa pang nyina yang okan sang ratu gitu bet. Ah, mancan sud nyalup makan gitu mesin deponya na sud manus jak antre ke kesalukna. Aduh, pangada nak dukun. Orang itu bejak belas gitu tuh. Nak kelangan apa ya nih? Orang mau kejit gini aja saap. Le, anten yuk. Jit. Pasti ngenen. jeruana istri sapa sira pacang ngajak nganten jut Halo lacur dong nak lu pengengkenang ini. Cekumen kecunduk pengajak nganten jot ah. Long nasibnya tuh, dia aja laku kena kajetan. Oh bau pang oyong doren timpal mulai biasa gitu kan. Ada nasi pati juari dan likat doren timpal. Namu ani dijak gitu. Betawa, jawat runa, jawat berdua pate. Nyab
kan kerame-rame lah pono bajang pura jani besok kalem. Pakadana sing pati juari ta. Kenalan yo ge. Au. Saking napi ge. Au. Ados tiang kemu ge. Au. Galak cicingnya ge. Maro-maro lah, bogen saya lah, Bang. Mare-mare lah, coba kan biasa celok. Apa toh? Maro-maro biasa no ala-ala. Maro-maro biasa no kita-kita. Makalo-kalo, bisa-bisa saya. Makalo-kalo, bisa-bisa cinta. Mula kita yen tresnane. Tumpah. Apot. Apa tuh mah tumpal? Mula kita yen tresnane. Ajak-ajak itu. Lakar pesubungan. Maro-maro biasa no kita-kita. Makalo-kalo, bisa-bisa saya. Sip. Makalo-kalo, bisa-bisa cinta. Mula kita yen tresnane. Kaplek. Munyin kenang, kengken tuh munyin Ulo dasar kenang. jelema mau buang. Apa tuh mau kaplot? Kenangnya ngangsel. Oh, angsal kenange. Au. Oh, tuh kenang aja rambang ki. Men, Ceng-ceng nih sing baru uang ki. kengken. Ceng-ceng nih. Au. Ngajak kenceng